mu ijoro n'isi, ndashima Imana y'Abanyamurenge, ndashima Imana itanga ubumwe. Abanyamurenge twese twavutse dusanga tugira ubumwe. Abanyamurenge tugira ubumwe aho turi twese, aho turi hose tugira ubumwe. Icyo mbashimira Abanyamurenge, muzahorana ubumwe, muzahorana ubumwe. Ubumwe nibwo nizo mbaraga zacu, aho turi n'amahanga, ahantu hose. Ndashimira Umunyamurenge wese, umupapa, umumama, umukecuru, umusaza, abana bato, abahungu n'abakobwa, kuri uriya munsi bitanze bakaja gukora imyigaragambyo. Iramyigaragambyo mwasize utuzi twanyu, musiga imirimo yanyu, mwese aho muherereye muritanga, muje gukora imyigaragambyo, muja gutakamba. Ubundi kuriya no gutakamba mu bundi buryo. Yewe izi ntambara zigitangira nigeze kugira ikintu ciyerekwa, ndavuga ati se mbona twakora imyigaragambyo karahabutaka, nimva ngo karahabutaka, imyigaragambyo Abanyamurenge batigeze mahanga. Noneho binzamo, bukeye mfite YouTube, nkora ikiganiro mushaka muje kukireba, ni Janet Francis Family YouTube channel. Abantu benshi hano kuri TikTok ntayo bazi, ariko none cyo kiganiro ndagikora. Intambara zigitangira Abanyamurenge bari kwicwa ebana too much. Noneho nkora ikiganiro nkaza mvuga ati mwakoze imyigaragambyo. Maze gukora icyo kiganiro ngisharinga abantu nyine duturanye muri state ntuyemo, nkaza mbabwira muri groupe, nataka groupe mbamo y'Abanyamurenge bose state ntuyemo, ndababwira ati se nta myigaragambyo twakora. Murumva ikintu cy'imyigaragambyo canjemo amezi 3 agiye gushira. Ndavuga ati nta kuntu twakora imyigaragambyo ko twatakamba, tugasaba nabo duturanye, tugasaba Abanyamasisi bose tubanye, tugasaba abantu bose bumva akababaro na genocide turi gukorerwa Abanyamurenge, tugakora imyigaragambyo. Naho simenye ko ahubwo izategurwa Umunyamurenge wese muri Amerika, yewe ahari hose mu mahanga, mu bihugu bitandukanye, uhereye hano muri Amerika. Nukuvuga ngo nje imyigaragambyo nabonye basohora urwandiko nyine lettre ivuga ko hazamyigaragambyo. Numva my dream come true, numva za ndoto narose zigiye gushirwa mu bikorwa. Ndashimira Abanyamurenge mwitanze mugakorera myigaragambyo. Nindi myigaragambyo igiye kuzaba tariki 15 muri Europe, muzayikore kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ubundi ni ugutakamba, tukerekana akababaro, tukerekana ibintu biri kubi wacu. Amahanga yirengagije, abazungu barirengagiza, amaleta arirengagiza, turi kwicwa, n'abasigaye bafungirwa mu kantu kamwe gutya. Usohotse nugiye mu mirimo kararaswa na drone. Nukuvuga ngo nje myigaragambyo yarabaye, numva sinokubwira. Numva nkangiye mu isi yanje, ndanezerwa ndaheka. Nukuvuga ngo nje nabona ko hazavamo umusaruro byanga byakunda. Umusaruro ugomba kuvamo. Ntabwo Imana yoreka bari abantu bangana kuriya ngo bagende biri bazunguruka. Bakura bazunguritse ariko barazunguruka umujyi wose wo muri Washington DC. Nta kurya nta kunywa, umve berekana akababaro kabo. Abarira, abavuga ati dushaka amahoro, abagira gute, wa Mana we ntabwo ibi bintu byari gupfa kugenda gusa from nowhere, kubera ko hari Imana yumva no matter what. Ndabashimira rero by'umwihariko Abanyamurengekazi, muzaharanira gukomeza kugira ubumwe. Ejo bundi nabonye ikiganiro cy'umusodo umwe arimo kuvuga ngo twabonye akababaro kacu twe turi mu minembwe, ko tugahuje tugasangiye n'abari hehe n'abari imahanga. Bararyohewe, baranezerewe, barishimye uko bavuga, bakibona ari amavideo babona ko Abanyamurenge by'umwihariko bahagurutse, baravuga ati enough is enough, tugende kuririra bene wacu, tugende gutakamba kuri White House, tugende gutakamba, dutakambe nubwo hatagira umuntu n'umwe twumva,
ariko byibuze barabona akababaro kacu, barabibonye nubwo birengagije, barabibonye, ari nabyo biba bivamo uyu musaruro wa none. Ariko nubwo bakwica abanyamurenge, bakabica, Imana yonyine niyo ifite ijambo rya nyuma ku munyamurenge imurenge muri Kongo. Nta mututsi uzava muri Kongo, nta munyamurenge uzava muri Kongo, ntibyashoboka, kuko nta kindi gihugu twisanzemo ni Kongo. Kongo ni iyacu twese, abakongomani bose b'ubwoko bwose. Rero mwabantu mwe, uyu munsi ndishimye, nongeye kwishima irya kabiri, nishimye umunsi mbona ko hazaba mandamano, ariko mandamano Lucky Pie mandamano, ariko ara mandamano yaranyoheye, narapostinga nkazapostinga nkazasubiramo za video. Ariko ndashima Imana muri make bavandimwe, ndashima Imana ko uyu munsi imodoka za Croix Rouge zageze muri Minembwe hagati kati Minembwe zikafika, ndugu zangu kati Minembwe. Tutiyubagije ko ejo hari abamama n'abakobwa bari bagiye mu murima mu gicuku cy'ijoro, ariko barabatera, barabarasa, imbonde zinini, izigufi, izirezire, babona atari tosha, bazana na za drone. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuri ibyo bintu yakoze. Umunyamurenge wese aho uri, wishime, usenge, ushime Imana, nimba ushimye uryamye, nimba ushimye ugaramye, nimba ushimye wicaye wawe, gusa ushime Imana kandi munezerwe kandi mwizere Imana kandi mukomeze gusenga. Ni ukuri bene wacu bazotabagwa, n'ibindi byose bizafungurwa, n'amahoro azaboneka, ibintu byose bizagenda neza. Mukomere, hari Imana yumva gusenga kwacu. Banyamurengekazi mwese aho muherereye pe, Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, yakoze ibitangaza, yakoze ibikomeye muri uyu mugoroba. Abanyamurenge bakabona ibyibazo, bakabona ko gasukari, bakabona ko kunyu, babona nako gasabune, mukagira Imana. Ariko murebe umwana w'umunyamurenge karabura isabune yo kumesa, karabura kunyu ko gushyira mu biryo, karabura isukari. Ku isi y'abazima nta yindi myaka byigeze biba uretse iki gihe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, n'ibindi bazabigeraho, n'amahoro, amahoro bazayageraho. Uriya mwanzi ubakikije azabava iruhande agende. Abanyamurenge, umumama w'umunyamurenge azagenda mu murima we, ahinge, asarure, yongera asubire mu buzima busanzwe, kubera ko hari Imana yumva gusenga, hari Imana ivuga, hari Imana itabara, hari Imana ikora mu gihe cyayo. Abanyamurenge ntabwo dusenga Imana itavuga cyangwa Imana idakora. Imana yumvishije amarira yacu kuva izi ntambara zabo. Abantu baririye Imana, bagiye imbere y'Imana bararira. Nari nsigaye mfukama nkarira gusa nkabura icyo mvuga. Urabona uje gusenga ukazubura icyo uvuga, nkavuga ati Imana nuko wikorera ibyawe. Ariko Mana, ndishimye wa Mana we uri mu ijuru, uri mu gihugu cyo mu ijuru. Uhabwa icyubahiro kubwa bene data, uhabwa icyubahiro Mana kubw'abanyamurenge bose, uhabwa icyubahiro ku banyamurenge bari mu murenge Minembwe by'umwihariko, na biriya bice byose bya Ndondo, na biriya bice byose. Kandi turizera ko iyi ntambara bazayitsinda, kandi bazayitsindana ishema, amahoro ku munyamurenge uwo ari we wese, yaba twe turi imahanga n'abandi bose n'abari iwacu. Bavandimwe, tuzatabagwa bitinde bitebuke. Naho utugara nta rindi jambo mwavuga, nta mugende munywa amazi akonje mujyame, nta kindi kintu ntababwira. Mwabaye abahakanyi, mwigize ibitangaza, mwigize ibindi bintu. Ejo bundi ari numvishije avuga ngo muzagende ngo mupfukamire umwami, ngo nta wundi mwami ngo ni Gisegeti. Mu izina rya Yesu dufite umwami wari mu ijuru n'isi, niwe wenyine twapfukamira. Haleluya. Kwigwanaho no kwigwanaho, mukomeze kwigwanaho, kandi banyamurenge mukomeze mugire ubumwe. Kubumwe nizo mbaraga zacu. Murakoze Imana.